Awak Aceh otak-otakan macam-macam. Tuhan 2020 akan datang. Kasih bulong calon rojit ke Sultan. Geseat jumu alim dilun kutem lagi ronyan mengatadu dalam gedung. Senang hanban. Geseut malek mamut sebelah kanan teng nyokalinya agar tanya hana menang hana tinggal otero je perjanjian balun fikir awak Aceh dukungan di sebelah kiri han pusang si kun bang dan pasai soal singa janji tak mengutang awak Aceh cukup ramai luar nengrau nyota puo nyokali nyolek dukungan karena sino wahai rekan wate pite kacau ate nyokali nyonya ke korban sang jade anak rantau kali nyojit ke korban mangat jade dit ke sultan mangat menang janda luar nenggau gadir riwang dek gedulehan ku pikir panjang-panjang kajir gua pasang sepanduk bine jalan pegah laju bakal tengku dit ke sultan Lun kalan bakalinya rame urung ke sultan balut kalan lam calonnya Natul Dirman gejelang dan haji ingat bagonyan yang karang timba munyo salah jika geplah badan kuntung maka ingat Natul Dirman sultan kampung Atakalan akhlak mulia pergi saurung tulung laki doa ni bak Tuhan bermenang langsung Otakalan bak media jino macam Jok bantuan kecok gambar bawa gonyan Mengatap pilih berasing ngajit ke sultan Oh bang kajir kena pengut teuro Tuhan Awak Aceh odi bibir sebab empang Ibi saka penyok cula cukup senang Hanggu fikir akan ukunya kan datang Jadi tanyom kira-kira lom dalam belang Tak ingat perjanjian ayo wate masa langgam Wate jino jut ke sultan Malah tan tenang Cujo dan tenyok kalinya yang sudirman Mungkin gonyan akan bisa gepertimang Tateh jino dekun laju Wahai rakan Kamna gonyan letak gebi bantuan Anu ranto yang sakit yang kirit Wate malam kan gepuo ge kampung roh Awak Aceh otak-otakan macam-macam Kenang penget kenang lana tiuro Tuhan 2020 akan datang Kasih bulong calon rojit ke Sultan Geseat jumu alim dilun kutem lagi ronyan mengatadu dalam gedung Senang hanban Geseut malek mamut sebelah kanan teng nyokalinya agar tanya hana menang hana tinggal otero je perjanjian balun fikir awak Aceh dukungan di sebelah kiri han pusang si kun bang dan pasai soal singa janji tak mengutang awak Aceh cukup ramai luar nengrau nyota puo nyokali nyolek dukungan karena sino wahai rekan wate pite kacau ate nyokali nyonya ke korban sang jade anak rantau kali nyojit ke korban mangat jade dit ke sultan mangat menang janda luar nenggau gadir riwang dek gedulehan ku pikir panjang-panjang kajir gua pasang sepanduk bine jalan pegah laju bakal tengku dit ke sultan Lun kalan bakalinya rame urung ke sultan balut kalan lam calonnya